Pinili tu toxic pen ang tuman ng kahangati nili lam dia pra nili pachini dun si dinga lo aku dulu alang li XMLA at non that di coalition long Congress party pen lang li the chairman pa lapian walang li depende naman ihai alang li bagaya vice president yun no alang li ministro ihai alang li professional chairman lapian dili tundo lagi Rompi Saho Moses Rompi alang li kaya itu kita sih juga sambil komite lo belajar dan lagi bisa lagi jalan sama kan kemudian lagi juga sudah sih jadi kita sih juga sambil komite lo jadi sebenarnya jasa sebenarnya kita bawa sinon jasmin petan tuh kan kadang dia main yang empat pinap tarik proxy masuk juga April juga tarik proxy pinap lo di full pas mile long jadi tuh April sih lah kongres kelang pen itu misi mega rally itu di Ponji kasih lah konsol rally lo kalau biang long arak doa apa kecurigaan tuh nanti tuh jat asal itu kustami laso arni bangke imna bangke nang jitong veli masih nang tuh mah kopi pos nang tuh lima nang tuh mah kopi atesi nang jitong veli mah kolam tiga lah non itu kacing rumpen kalau biang mengarat akar dia kimang paplenji apolong lero nang lero kote bangla halo kita tang tarik ini yani hangjang langsung Alliance Party pen public meeting kita nunggu leader of opposition mati India angkan kilo kantang naik alam RD kita naik abang Rahul Gandhi alang li hanjang langsung nanti sunahut rakat hindu kali biang lo rakat timbang kali alam alang menjadikan iltum kali biang lo APHL siya presiden di coalition na alam ka labang fruit mga candidate label ke boyan eleven kajap labang fruit roton dia kihan alam tum bang hini Rahul Gandhi ya kihay thengo label Gaurav Gogoi ya kihay thengo autonomous state मतलब article 244 एक है ना implement करने जी तो alam tum kido kena kido label lam थे dengan cepat lah alam itu mati hindu sosial itu dari otonomas dan ibek nanti buke handun ingtang rindan ke handun ke lagi karbiang longara pandisi apopai karbiang longara pandisi kemesen alam thelo kusi nil tu lakharam tapi rat tamil lagi lakhalo kus nil tu lagi pada alam itu rapat hindu tapi ninja dah hajar rapat kecil tong hindu sih Article 244A yang implement pregnancy Rahul Gandhi ya ke hai tu mati ini so thot se ra ta article lo labang so lam immediate puda mune lo Rahul Gandhi ya ke hai la pen ki Gaurav Gogoi ya ke hai tu mi respond bang mi piglo itu makan ya lam kan ye dum na ko Rahul Gandhi ya ke hai lam kan ye un ke alang nan deng that see सरकार के उपांग बोलते आर्टिकल 244 के 90 में वेक कोर्स के चाट लांग से लांग की पुलो नांग तू चितक देख न गुहिलो लापेन नीली को पीस का निगेलो मा हाला के निके ता प्लेइंग वेक ची से आला दिजे रब फंडिंग का रॉन्ग दो थे का नो तनी Gaurav Gogoi का है समय आर्टिकल 244 या का ना चितन बेमिन लांग से राहुल गांधी के है के निगेलो nang itu pun tak Guwahati lah dispute bena control ni nang tu mithang itu sulai ni
lasan independent alang kini gini lagi itu hane kopai kimit he tigel karbiang ngora lasin nona itu tuh kacing room be itu autonomous state ipelong jihan apol itu headline itu sendiri belakang lapor si autonomous state amen pen nak itu join li EP hasil Kongres jalan si itu mega rally itu thapon abang so rally ke autonomous state pharma karbiang lo arah pharma lasi karbiang long ara autonomous state kinang veggie odum anke pinake jat asai itu staf bangke nanti pusi nang tu nang junu la penil tu kecini da ep sasila pen kongres ara tu kecini nangke karbiang long rat ke lage 110% la autonomous state ke lage am tinda ani lasi nang tu channel hoy pe kan yang tinda la ho BJP long gitu en lo akhe tu ma madda karbiang long ara doang nale tu sene autonomous state ke nangje posi bina pareli banke nal tumbani bananji kusinan to kinji athe autonomous state kali kumane congress a party funded kali ap sasya party funded kali lagi rat a fund itu thekam nonglo BJP long thedun songjak ko takar benon sunlo di nangsunlo sita la puson Rahul Gandhi kani asambe agal nijeri prime minister Narendra Modi wang tu kan biang lo ta autonomous state alam kenin jeji kani dakar biang lo itu malah itu BJP IMP Horan Singh biar dia alang ginong ke abelo है XMD lo alang ni autonomous state alam kening je dilong ya phelam lo lam ta ni gelong le CM tugan no ha ki hai ing tangkring busalang di cipu mati ana kan tangkring bang ta autonomous state lam ti thida ni dilong le paning gelong le dia dak pen tu klar action lo BJP lo ke autonomous state article 244 ini implement mati ay agenda mas ave lapor sih nang tu mangguna ngelo BJP lang itu arah tu anas ini non autonomous state palong a party long alliance party long bang nang tu sih nang tu